Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atumpen Sukhanjana long kulat ahumtin trading license check bomahut Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atumaphan arengahu kapasodak ajoini KSE AJYCP asaihem along tongsekot pen pherang kiamai kangni Untuk Bijoy Singh ita bata pina forum chengot jong si Karbi Anglong Autonomous Council aja kong thepila potante Bijoy Singh non aron repen PWD non ska kan pe alang non hem chablong kachiki halak apsudang bang hardware dukan dol ka pasul per bang la konten itu Karbi Anglong Autonomous Council ta kong do buchini po pena mama ita bata pasul non apen aron re PWD anon fulfill se pin pen alang ni hem kachiki non la ta pena patong bang eres hekti potante la pen hardware dukan dol ta trading na sena me pin si alang ni monso bangso hardware dukan sulai mo la ta pena patong bang dong si ja kong do potante Lalu ponte Karbi Anglong arla non kita prong tim Karbi Anglong tuhan ardom di nili mata ardom di tapi nama mat Bijoy Singh pan apran sila heno ke chok cendai bang lo pokajana hamar ke Bijoy Singh ajoni si khai kacar mojimo abatai Bijoy Singh apran nili bela cebong lo es Anglong po presiden di thangsing la cebong lo nili pantap jume juno ngi kunili tanong la per case bong la nili ta FIR ke nili kat ni pran lasi non ke nili pan si Karbi Anglong Autonomous Council ko jalan ke challenge alang ni risang mo dopik lasi nanti tuh ada kong tipik bang teh nep pan kapatabon piam ada ala building basok piam ada jadi la hardware dukan pun bisa lalu kong teh Karbi Anglong alat tapi tuh ardom lo Karbi Anglong lapen di masa Siksidul district boleh bang so tuh orang duduni itu publik ya non trading license anutin tapi si selam nang jipu awareness bang department PGP hada kupilo itu sekolah dunia teh dak komonia khai kan duduni komonia khai kan duduni pun nije tan non ason herak ni asona korna bedi lagi Karbi Anglong Autonomous Council ke cetherak ni chini ne delo cetherak thek tapi alang itu macam kong thek pigla kote peda amat apran sa Bijoy Singh pan ot thato nitum ge enipan nitum yang kiri lokol kona makilong nitum ge apuki aron kodai no apuki aron kodai ko nitum lem de sodai ko ni direct press meet anos ni gida asi non mat nesraman po athe lage in uniform in duty ke do tumang si are pasodul lapen dat ke do local inu Dogby, mohen dogby bandara yang pasok, anu tenglang, tu tenglang. Jadi itu memang lagi kemana trading license officer mendaki lagi kemana dukan cibon non, nanti dukan kan hap lasuk hanya gimana lagi, isi awareness, kopi apa sih trading license importance mah, halo sepansi bang, trading license importance tak handong reset tuh tentang lagi makanan kok buat antin tak, kopi sih klaim mah, pasti nili, kacunuri dami kira lo, Karbi Anglong Superintendent of Police lapen SDPO, lapen OSISA, nanti tum kami prapjin ka langit hanggen po, lapen council per ikan ni bangke lapang thom, tu panskin normal pa pinamat or not labang sini tum ning jechot po.